انجمنا نیشتیمانی کرد لسوریا دجباتا خویا ششی هیوی گل باجار خامشتو هاتبول درخستن بریارا دانهوا امزیان ستاندبو و گلک گرینگی دابو و بریاره داکو د کنگره جنیف ایگو 25 و هیوی و بیل درخستن بلغنامه که بناوی ملت کرد پیشکشی سروک یو ان بکن امراد دبن بحملات تواقيع عجبو ملت كرد ام دين صرت طاوله المتحده جنيف تجبو قضيه كردي بدك رئيسي يشحلها قضيه كرديه أم مسا وطني كردي ترى غربي أم بحملات واقعة راد مش بودراجة قضية كردي سرد جدول أعمالي مؤتمر جنيف ببندك أساسي بنودي مؤتمر جنيف حتى أنا عالم باش واقعي كي جاني مدرجم واقعي حتى داري ماني عرب ومسيحي واقعي هم خوازن عالم كش واقعي سربة وثيقة هاني وأمشي بناوي وخو بناوي كردان بجن المتحدة تشكا جنيف ولگوری و بریاره ایروب آوای کی فرمی انجمنین خوجهیل همو باجارو کن دبر کردی دست به دانهوا امزیان کرند ناوا ولاتیان ده وکو گوهات خویا کرن گو ولاتیان دبرین کردی با آوای کی برفره بشداری امزکرنا و بلگنامه بون ام ایرو رادمن بکاری حملاق بتوقيعي ام شعب واقعين وبشين جيرفان جمهور جبو وجودا كرد الناس بكر صار طاوليه قديني عليه كرد الجزيره انا ودعوة حقوق ما تاخذكم وجبو بتاخن دستورا نه شباب بشار اسد هره ودستور نه بقدانين كحسابه كردابكن اري كرد هنا ابنا خوازن قونيك ملت امي كرد يعني چه زارق بچیرک بچی اختیار به انو دش بی آخر خبر نده مواقع جبو مسائل كرديه خوازن دنگ كردان بقين متحده ان شاء الله بتشوفي كردان مؤتمر بس ان شاء الله شيء دنگ ملت کرد کنگره جنیف ده و آوای کی فرمی به گفتگو کرن و ببا یکج خالن هری سرکه دناوا دانوستان دنیا جنیف ده صبری فخری قامشلو